Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar Iqra keempat halaman 27. Silakan Pak Suci, dimulai. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man ahsanu dina. Dibaca apa adanya dulu ya. Man ahsanu dinan. Dinan dibaca apa adanya. Man ahsanu dinan. Man ahsanu dinan. Kemudian Zufut Zud Zud Astagfirullahaladzim, grogi banget sih Pak. biasa aja. Dzu fadlin azim. Ya. Zud Nih malam ini saya mau bikin Zufadlin rekaman pelajaran tajwid. Kalau ada yang mau hadir di Zoom boleh. Dzu fadlin Zufadlin azim. Qalu sami'na wa ata'na. Qalu sami'na wa ata'na. Nahnu lahu muslimuna. Nahnu lahu muslimuna. Kemudian Ma Yugni. yugni anhum Ma yuni anhu maluh. wa yahdi bihi katsiran. Wa yahdi bihi kathiran. Ahsani taqwim. Ahsani taqwim. Faja'alahum ka'asfin. Faja'alahum ka'asfim. Kemudian Ya'lamu idza bu'sira. bu'sir. Bu'sir. Ya'lamu idza bu'sira. Kemudian Ila ya'mi ila yub'atsun. yaumi yub'atsuna. Ila yaumi yub'atsuna. Kemudian Tahsabuhum aiqadzan. tahsabuhum aiqadzan. Kemudian Falyad'u nadiyahu. falyad'u nadiyahu. Huwa aghna wa aqna. Huwa aghna wa aqna. Min alfi syahrin. Min alfi syahrin. Kemudian yuk yang ini. Ba'duna. Ba'duna bi ba'din. Ba'duna bi ba'din. I'malu masyi'tum. I'malu ma syi'tum. Walaqad ji'tum. Walaqad ji'tumuna. Walaqad ji'tumuna. Kemudian Fi tughyanihim ya'mahuna.
fi tughyanihim yamahuna. Idza raja'a idza raja'tum ilaihim Idza raja'tum ilaihim fa'aq fa'aqsarta jidalana fa'aksarta jidalana fartaqib fartaqib yawma ta'ani ma bacanya jangan digitu-gitu itu makanya siapa namanya saya namanya udah di Singapura lagi ngapain lagi bekerja biasa aja saya Indah di Singapura lagi bekerja. Baca Qurannya jangan di kayak keselak gitu ya. Fartaqib yauma ta'ti itu ya. Ya tenang aja nggak usah takut. fartaqib fartaqib yawma ta'ati Fartaqib yauma ta'ti i'malu ala makanatikum i'malu ala makanatikum wala sawfa yu'tika wala sawfa yu'tika ahmilu fawqa ra'si ahmilu fawqa ra'si atasnya Pak kemudian Wakarihu ridwanuhu ko ahbato salah gimana yang benar Hah? yang benar bacanya coba diulang lagi Wakarihu ridwanahu falahbato salah masa palah batok paah batok itu alif bukan alam ayo Fakarihu ridwanahu fa'ahbato a'malahum fakarihu wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum fayuhfiqu fayuhfiqu fayuhfikum tawakhalu fayuhfikum tahaqalu fayuhfikum tabaqalu wa yukhrij adghanakum fayuhfikum tabakhalu wa yukhrij adghanakum kemudian laqad kana lakum fihim uswatun hasanah laqad kana lakum fihim uswatun hasanah bagus kemudian ya yang ini huwa yubdi'u wa yu'id salah huwa yang yubdi'u panjangnya mana nggak ada yang panjang di situ cuman ini doang ujung ayo huwa yubdi'u wa yu'id huwa yubdi'u wa yu'idu wa khalaqnakum azwajan wa khalaqnakum azwajan kemudian lala
للبث في La bisa fi بطنه للبث في بطنه la bisa fi batnihi ولملئت wala من muli wala muli ولملئت منهم minhum رعبا wala muli minhum ولملئت منهم رعبا ru'ba ول- ولملئت منهم رعبا ruqba رعبا wala muli minhum ain itu bukan ini ru' gitu ru'ba ولملئت منهم رعبا ru'ba kemudian masih hutang ain فراق pendek بيني فراق بيني firaku baini فراق konya بيني pendek firaku jangan firaku baini wa bainika gitu jadi ngajarinnya emang harus dibentak kalau nggak dibentak ini nggak kena ini lelet lemot ya firaku baini wa bainika itu tuh yuk penekanannya yuk فراق بيني وبينك nah gitu kemudian bagus ولا تحمل wala lanya panjang tuh matobi ya ayo ولا تحمل علينا wala tahmil alaina ولا سوف يعطو atasin Pak atas iya makanya ke atasin bilang kalau nggak bisa yuk sok baca lagi ولا سوف تعطي Insyaallah ولا Insyaallah ayo ولا سوف konsen mana yang ولا panjangnya ولا kalau gini terus سوف nanti baca Qurannya nggak bener ya ولا سوف يعطيك panjang pendek ayo ولا سوف يعطيك wala saufa yu'dika kemudian خذ خذ بيدك khud دغرسا biyadika digsa خذ خذ بيدك دغرسا khud biyadika digsan ya kemudian هذا بهتان عظيم salah yang bagus baca lagi هذا بهتان عظيم hada buhtanun azimun kemudian في طغيانهم jangan tugu ya tugya fi tugyani طغيا في طغيانهم يعمهون fi tughyanihim ya'mahuna kemudian atasin dikit Pak oke nih habis sudah habis ini mah di situ handphonemu mayung nih kelihatan itu kesini udah habis nggak bisa dikatasin lagi oh iya Pak ma yu'ni yuk kayak orang Jawa juga kamu ya G-nya yukni melulu ain mati G mati pasti ke K yugi yogut masa yukut yuk G ya Pak ma yugni anhu maluhu mayuni anhu maluhu kemudian kaidahum fi tadlilin kaidahum fi tadlil jangan tod ya tab fi tadlilin kemudian
Yo yang ini. Wida. Wa idza ra'au yaji Mana? Yaji dari mana Yaji? Yang benar, lihat baik-baik. tija wa idza ra'au tijaratan Wa idza ra'au tijaratan. Ya. yamshi ala rijlaini Yamshi ala rijlaini. wa ishaq wa ya'quba Wa ishaq wa ya'qub. hafafnahuma binahli Hafafnahuma binakhlin. Kemudian. wahum la yash gitu Pak ya? Wahum la yashkuruna Wahum la yash'uruna. Kemudian. aksaruhum la yu'lamun Wa aktsaruhum la ya'lamuna. Kemudian. ya laitani lam usrik Shin. Usyrik. ya laitani lam usyrik Ya laitani lam usyrik. wa kana amruhu Amruhu. wa kana amruhu furuton Furuton. Kalau baca apa dia furuton. Wa kan amruhu furuton atau furuto. Kemudian. Laqad. laqad zalamaka Sin kecil. laqad zalamaka bisu'alit laqad zalamaka Bisu'a. Laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajihi. Jangan ragu bacanya. laqad zalamaka Pendek. Zalamaka. Pendek. laqad zalamaka bisu'ali Nah, salah najatika, najati hati-hati itu kan tak. Salah. Sengaja dibacanya enggak dijelasin. Nyanyi najatika itu ti. laqad zalamaka bisu'ali Salah, kannya pendek. Salah pendek. laqad zalamaka bisu'anajatika ila Kannya pendek. Nih dengerin. Dengerin. Laqad zalamaka bi. Laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila. Na'jatika ila ni'ajihi. Kannya pendek, jangan dipanjangin. laqad zalamaka bisu'ali najatika Na'jatika, najatika. Nah, neken dikit. Na'jatika. Itu kan ada ainnya mati. Ni'mat. Laqad laqad zalamaka bisu'a. laqad zalamaka bisu'ali na'jatika ila ni'ajihi Ila ni'ajihi. Yang bawah lah. la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni La tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni. Kemudian. wa 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 arsa
wa arsalainahu Salah. Warasalai dari mana? Salah. wa arsalnahu Lu-nya pendek, hu-nya. Wa wa arsalnahu arsal ila. Wa arsalnahu ila. Wa arsalnahu ila. wa arsalnahu ila Mi-nya mi'ati. pendek, mi'ati. Pendek. Oh pendek. Pendek kalau gitu pendek. Mi'ati, jangan panjang. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yaziduna. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yaziduna. Iya. Tinggal kamu banyak ulang ya, kayaknya penekanannya masih belum bagus. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Iqra 5, alhamdu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu Alhamdu. walhamdu. Walhamdu. Dihentikan Iqra 5 tapi suci. Iya Pak. Dihentikan kan Iqra 5. Oh dihentikan ya Pak. Mm-mm. Alhamdu. Alhamad. Oh Dihentikan. alhamad. Alhamad. Walhamad. Alhamad. Nah, kemudian. Walhamad. Walhamad. Ma'al hamad. Ma'al hamad. Bilhamdi. Bilhamad. Sama dihentikan. Dihentikan. Bilhamad. Bilhamad. Lakal hamad. Lakal hamad. Wal asr. Wal asr. Wal asr. Wal qadr. Wal asr. Wal fajr. Wal fajr. Bil faya. Bil fati. Bil fatihah. Bil fatihah. Bil fatihah. Kemudian. Fil kitab. Fil kitab. Bil Islam. Bil Islam. Wal iman. Wal iman. Wamro'atuh. Wamro'atuh. Wastaghfirhu. Wastaghfirah. Waqtarib. Diulang lagi kalau yang salah. Wastaghfirah. Saya kasih contoh kan. Wastaghfirhu. Kemudian. Waqtarib. 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 Terus. Bismik. Bismik. Mal qari'ah. Matobinya jadi pendek. Mal qari'ah. Karena ketemu sukun. Mal qari'ah. Kemudian. Wal adiyah. Wal adiyat. Wal adiyat. Wal adiyat. Kemudian. Bil marham. Bil marhamah. Fil ardi. Fil ard. Alal afidah. Alal afidah. Fil jahim. Fil jahim. Fil jahim. Lil kafirin. Lil kafirin. Kemudian. Lil kafirin. Lil kafirin. Wal musyrikin. Wal musyrikin. Bagus. Kemudian. Ini mantobi nggak dibaca panjang. Karena ketemu huruf mati. Yuk silakan. Maktasabat. Maksh. Jangan make. Bukan kol-kola ini. Maksh. Maktasabat. 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 Maqtatalu. Maqtatalu. Fil ard. Fil ard. Sayubtilu.
sayubtiluh wa maqami wa maqami wa maqami kemudian wa bil akhirah. wabil akhirah. Atasin Pak. Oke, minal gaib nih, Minal ghaib minal ghaib wal afidah wal afidah mudzainin mud'inin gishawah gishawah mu'jizin mu'jizin minal musyrikin minal musyrikin wa ma'wahum wa ma'wahum bil mu'minin bil mu'minin wa mau'idah wa wa mau'idah pendek. mau'idah Kemudian fi tughyanihim fi tughyanihim wal asha wal asha wal asal. wal asal Kemudian kamiskah. kamishkah. Atasin Pak. Oke, nih Suara saya Pak, suara saya ini pantul loh, kedengar sendiri. ya biarin aja, mungkin handphonemu bermasalah kegedean itu headset. Barangkali. Tidak apa-apa lah ya. Fi tughyanihim. Udah yang tadi. Yang paling bawah. Fi hasmu. Fi hasmuh. Fi hasmu. Kemudian La tu'akhizna. la tu'akhidna. La tu'akhizna. La tu'akhidna. Gufranak. Gufranak. Udah. Oke, satu lagi ya. Lumayan nih halaman 5. Ini madari disukun ujungnya ya. Matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan. Yuk silakan. Dihentikan atau kan ini ikro 5. Kalau ikro 5 itu udah dihentikan. Amin gitu ya Pak ya. Iya asalnya amina. Jika dihentikan amin gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tastaqim. Hah? Apaan? Nastaqim. Nastaqim itu kan ain. Nasta'in ya, jangan nastaqim. Saya kaget ininya. Kemudian Muhtadin. muhtadin. Atasin dikit Pak. Oke. Siapa takut? Nih. Ainal yakin. Ainal yakin. Waturi sinin. Waturi sinin. Yakadzibun. Salah. Yakdzibun. Mustahzi'un. Salah. Oh bacanya gitu. Nah gitu. Ya. Mustahzi'un. Karena kalau kamu baca udah pinter bacanya begitu, orang bilang ini bisa baca Quran gak sih? Katanya bisa. Gitu. Hati-hati panjang pendeknya. Karena panjang pendek itu peranan penting. Gak bisa panjang, gak bisa pendek, bisa merubah arti. Salah panjang, salah pendek, salah arti.
orang katanya pinter baca Qurannya panjang pendeknya nggak bener, dibilangnya okon gitu, nggak bisa karena salah merubah makna ya, harus Iya, hati-hati. Pak. Itu ya, ulang lagi, baca lagi. Mustahzi'un. Mustahzi'un, Mu'ridun. mu'ridun, Muslihun. muslihun, Fil uqud. bil uqad, uqad. Fil Kamu fil uqad. fil uqad, Iza hasad. idza hasad, Fi tadlil. fi tadlil, Ashabil fa'il. Ashabil fil. bukan pail, pailnya berkas ada file. Ini kan surat Al-Fil. Ya, itu Ashabil fil. ada terserang juga tanda itu di Kemudian, bawah. Ya, ya zat. oh iya aja. Nih titiknya di atas. Yakhtalifun. Yakhtalifun. Minal muhtari. Minal mumtarin. Muhtari ini kan mim. Minal mumtari. Minal mumtarin. Iya. Oh, Oke. tanda gitu mim Pak ya. Ini mim itu kan gini tulisannya ini tuh ya. Ini kan mim tuh. Ini kesini mim tuh mim. Gini-gini mim. Cuman gini nih kadang-kadang ini kan harusnya ada bolongnya. Ini nggak ada bolongnya ya. Salah sebetulnya. Tapi orang udah umum. Walaupun ini salah, ini mim. Harusnya kan ada bolongannya gitu Ya, tuh. itu pada itu ada Tuh ya. Tapi ya gitu deh, dianggapnya salah pun udah bener gitu karena udah terbiasa orang baca Quran. Baiknya, terima kasih sudah mau belajar Terima malam kasih. ini ya. Iya Pak, terima kasih Nanti banyak. besok Ini Ikro 5. Besok Ikro 5, masuk ini Ikro 5, tar halaman berapa halaman ya? Halaman 5 kalau nggak salah ini. Ikro 5 halaman 5, nanti kamu masuk halaman 6. Tapi besok kalau mau masuk sudah bisa ke surat-surat pendek dulu. Saya sarankan kan di YouTube saya banyak tuh surat-surat pendek ya. Ada saya Iya, Pak. bikin, ada tuh surat pendek surah An-Nas, Al-Falaq. Terus kamu pelajari sebelum ketemu saya, kamu pelajari berulang-ulang ya. Iya, Gak, Pak. gak usah banyak-banyak. Satu pertemuan 3 surat, 4 surat juga alhamdulillah banyak. Ya, Iya, nanti Pak. setelah Iya. selesai at-takasur, nah diharapkan Iqra 5-nya diselesaikan dulu gitu ya. Iya, Pak. Terima Biar kasih nggak banyak, jenuh, Pak. Ya. biar nggak jenuh, sama-sama. Terima kasih. Iya, Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.